Kitabu cha Yeremia mrengo wa mrongo 108. Yeremia na tufa birikani. Vikara Shefatia mwana Matani na Gedalia mwana Pashihuri na Jukali mwana Shelemaya na Pashihuri mwana Malikija. Masikira goma nenarugo ambiruato arewa kala zamba. Bwana namba mtu yesa ndiye salakaiza mzi uandafa na mushu. Hedu nzala, hedu ukongoi. Elawama ndio mbolamo mzini na kwenda zilaja kwa akalidayo. Mandate jamarohoga na maishi. Na bwana namba muziunda ngizo mikononi mwa jeshi la mtawali wa Babeli na yandauhala mateka. Baba maafisa makimwambia mtawali, mtu yuyuni alagwe, maana anabanda moyo alishikari mazi osala kaiza mzuu. Na watu kwa go ambirago. Kawabo yera mazo bule, ela navo yera mai, mtawali Zedekia kiamba, mtu yuya mikononi mwenu, mimisidi makuhenda utuwa wosi kumpinga nini. Bama kimhala Yeremia makimwangiza kaiza Birikara Malikija mwana mtawali. Birikariro rere rikaiza muhala wa arinzi. Makimtaramosha na lugu mabirikani. Birikariro were karina mazi. Ela were rinatorovi hakei. Be Yeremia kidodomira motoroveni. Ela mkushi mwenga reifa Ebedi-Meleki. Aliyekala ni toashi. Na aliyekala anamika kaiza nyumba ya mtawali. Wasikira ukala Yeremia zangi za birikani. Wakati huo mtawali wera za kele simvira Benjamini. Ebedi-Meleki akimbola monyumbani wa mtawali na kimwambia mtawali, bwana wangu mtawali, Yose atawama zijo muhendera nabi Yeremia nivi. Maza mtu wa birikani na yandafa mumona nzala. Mana mumuzini kamuna chakuri ya kaheri. Baye mtawali kimlagize Ebedi-Meleki mkushi. Akimwamba, halatu mirongo mihamuko mwambozi kabila kazafa. Kone Ebedi-Meleki kelo watu atenda kunyumbani wa mtawali. Atangira chumba kuruchokala. Chini acho chumba cha kiba. Akihala mademuga kapindi na matarutaro na kimtaramushira Yeremia lugu mkibirikani. Wenye Ebedi-Meleki mkusha kimwamba Yeremia. Halogu mademu matarutaro ugangize makwa hani chini zalo lugwe. Yeremia kihenda visho. Baki mvuha zulu nalo lugwe makimwamboza mbirikani. Na Yeremia kisalakaiza muhala wa arinzi. Baye mtawali Zedekia akilagiza kukala na bi Yeremia kahali. Achenda hala na kirefa mvile wa hahu wa nyumba ya Bwana. Mtawali akimwamba Yeremia, ndakuza kitu ilo sinifite bule. Yeremia akimwamba Zedekia, nikikuzigizya undanalaga. Nikikupa mahalo kuna nisikiza. Mtawali Zedekia akimwapira Yeremia kisira akimwamba vivi. Ujeri wenyere Bwana ishijo, yare umba maroho gehu. Nimesinda kwa laga hedu kukulasha kwa watu mamalo kukwalaga. Baye Yeremia akimwamba Zedekia, Bwana majeshi mlongo Israeli anaamba vivi. Ukimbola kaiza mzi una uchenda zilasha kwa maafisa mtawali wa Babeli. Kundala gwa bule. Na mzi kaunda ocha. Na wana Adamu mdakala moyo. Ilakala kundala zilasha kwa maafisa mtawali wa Babeli. Mzunda ngizimikono nuwa akalidayo. Na wamanda uoche na hata uwana kunda dimokati mbirabule. Mtawali Zedekia kimwamba Yeremia, na goha Yahudi mario kwenda zilaja kwa akalidayo. Mana akalidayo. Mana dimakonilaja kwa Yahudi na makanitesa. Yeremia kimwamba, kamanda kulaja bule. Mwagohe Bwana kwa kuhenda joni kwa mbirasho. Ukienda vizho ndalokera na kundala gwa bule. Ela ukika hala kuzilaja, Bwana azananyesa maono gaga. Acheosi na sero nyumbani mwa mtawali wa Juda mandamboza mahiriko kwa maofisa mtawali wa Babeli. Anaache yao manda kwa mbira. Asenao, ureo kuluhira makukenga na makikushinda. Makuriche kwa kukala magulugo, gaza dudomira toroveni. Acheonana osi mandamboza kwa wakalidayo na uwe mwenye kundadi makwati mbira. Ela undagwiro ni mtawali wa Babeli na mzi undauchu. Ule Zedekia akimwambira Yeremia, usimwambire mtu gaga fuzigonena, ukimwambira undafa. Ikikalo maafisa mandasikira kukala fuzakala na masumo riro na mazi makwambe, nzanena niye mtawali, usifufite. Ukifufite funda kwa laga. Undambira, were nina mvoya mtawali asini uje nyumbani kwa Jonathan, nikenda fakuko. Kujonacho maafisa wote makimzira Yeremia, na makimuzo na yakiambira joye mtawali arijo kalaza mwambira nene. Kwa visho kama mzira utungine, kaheri maa were kahana mtaje sikirajo, marisho kalama za sumura na mtawali. Baye Yeremia wendera kukala kaiza muhala wa arinzi, mwaka wakata Yerusalemu, roho halo mateka.